gesut-gesut gancur. target kita. Sepi cah. Oh nyatanya sejam telu kok. Panas sih.
biasa ya. Sama. Wih, anak musik kan, Cuk. Dangdutan. Wih, penak awak iki nang kene iki. Sing berduit-duitan ra yo. Nyantai nang kene. Apa ora beres. Walah sonorek. Sekarang rame yang membuat warung polo. Kita mandik nang kene ae polo. Nang kene ya. Oke. Yo weh. Ana cewek-cewek teh nang kono. Ya oke, pokoknya apa jenenge di subscribe aja channelnya Sunarto M18 yo. Infone sing penting subscribe aja yo. Lagi ceritanya sudah perubahan. Wih, ana motor. Anggrek sungkan. Nah, ini ceritanya ganti konsep. Oke, di next video kita review ayo. Iki dino iki fokus nyore ya. Oke. Cewek-cewek ancuk. Ayo nang kono kae, weh. Ke cewek-cewek ya. Yuk, milih salah siji sing ndi iki ya. Oke. Masuk. Oke, nah bro, maning wis ana dalan maning cah, lah kena kono cah lah kae. Yo. Armada kita punya 2 polo, santai aja. Ngontane bisa gonta-ganti. Nah, ini si paling irit yo. Lah si paling boros di rumah yo si Bravo, lagi si paling irit. Ini mesin Honda yo, si paling irit yo. Iki sudah ada perubahan yo. Pokoknya di subscribe biar gak ketinggalan dari channel saya Sunarto M18 yo. Nah, ini sudah ada perubahan. Pokoknya bagi sing penasaran dari konsep motor ini di subscribe aja, oke. Nanti kita akan tak review ya. Oke, pokoknya dilanjut part 2 ya. Oke, part 2 kita menuju kepulangan ya bolo. Tapi saya mau nongkrong saya ya ceritanya ben kaya canom ya. Ya nyatane nyok canom iki ya. Canom tanggung ya. Hancuk. Oke, sing penting fokus nyontan aja. Ya, oke. Sekarang udah ada stiker Sunarto M18. Oke, pakai dah di subscribe. Enak kucing. Pus. Kucingnya diundang arep dimpane apa iki ya? Diundangi orang ngampane kucingnya gelo ya apa. Pus, ngeok. Cuk. Oke, video kali ini begini aja. Jangan lupa like, comment, dan di subscribe channelnya Sunarto M18. Oke, bye bye.